Pozdrav ekipa, dobrodošli u novi video na YouTube kanalu Hrvatskih fantazista. Danas jedan malo drugačiji video što se tiče fantazija, o kojem smo već pričali u prošlim videima na jedan način, a danas ćemo se ipak pozabaviti na malo kompliciraniji način i za one koji pomnije prate fantaziju. Radi se upravo o onome što najviše ljude brine tijekom ovog fantazija, odnosno kada iskoristiti wild card, pa ćemo danas prikazati kako ja trenutačno mislim koja je idealna fantasy postava za wild card. S obzirom da sam svoj wild card odradio i nisam dosta tih igrača ubacio, ali po meni bi ovo trebala biti idealna postava za wild card, da se prebacimo na naš tablet prikaz i krenemo. Na golu trenutačno imate dvije opcije. Po meni to su dvije najbolje opcije. Krenut ćemo sa Robertom Sanchezom. Robert Sanchez je golman Brightona. Njegova cijena je 4,5. Cijena mu se nije ni podigla ni pala od početka fantazije. Trenutačno je na nešto malo više od 25,6%. Njegov raspored nije toliko dobar. Mislim, naredna 4 kola je sasvim solidan. Zapravo ako ne gledamo peto kolo, gledat ćemo od šestog. Imaju Crystal Palace, pa imaju Arsenal i Norwich. Nakon toga Manchester City. Može tu Brighton uzeti dosta bonus bodova s obzirom da je dosta clean sheetova, ne bonus bodova, s obzirom da je prošle sezone Brighton bio 6. najtvrđa obrana lige. Normalno ovdje možete upariti s njim i trenutačno iznenađenju. Riječ je o Arsenalovom golmanu Aaronu Ramsdelu. Aaron Ramsdale koji je stigao iz Sheffield Uniteda, izborio se za startnu jedinicu i prva dva nastupa u Premier Ligi za Arsenal sačuvao je 2 clean sheeta, što je jako dobro za njega i za njegovo samopouzdanje. Izgurao je Bernalena za sad iz prve postave. Možete imati dva golmana od 4,5. Raspored Arsenala je poprilično dobar, kao što možemo vidjeti. U šestom kolu imaju Tottenham, to je teža utakmica, nakon toga imaju dosta solidan raspored što se tiče Brightona, Palasa, Aston Ville, onda i Leicester koji ne igra opće dobro i nakon toga Watford. Ali ono kako bi ja krenuo, ne bi bio Ramsdale za sad, dok ne vidim bar narednih par kola da se neće cijelo vrijeme ostaliti na golu. Tu bi uz Roberta Sancheza imate dvije opcije od 4-0 po meni za sad. Prvo vam je Ben Foster iz Watforda. Prošlo kolo, odnosno ovo peto kolo je branio protiv Norwicha, primio je gol, vratio se nakon ozljede i začuđujuće me iznenadio što je branio u ovom kolu prije Bachmana, ali to je jako dobro s obzirom da je njegova cijena 4-0 i nešto malo manje od 20%. Foster nije loša opcija, raspored Watforda je solidan, Newcastle pa Leeds, pa onda jako teška utakmica protiv Liverpoola, nakon toga dosta slabašni Everton, Southampton i nakon toga Arsenal, tako da imaju mješovit raspored, ali nije svakako loša opcija za klub. Ako nećete Bena Fostera, trenutačno golman koji brani s obzirom na ozljedu koja se dogodila Jordanu Pickfordu, prvi golman Evertona je trenutačno Asmir Begović, 3,4%, cijena 4-0. Primili su sad 3 gola od Aston Ville, ali on isto može biti dobra opcija za klubu. Raspored također nije loš. Imaju u narednom kolu Norwich, trenutačno najgoru ekipu lige. Nakon toga imaju derbi protiv Manchester Uniteda, pa jako dobra ekipa West Hama, Watford, Wolvesi, Spursi. Nimalo lagan raspored, ali golman za klupu nije loš. Ipak između četvorice golmana Ramsdale, Sanchez, Foster i Begović, ja bi se ipak odlučio za Roberta Sancheza i Bena Fostera. Nadalje ćemo se prebaciti na obranu. Krenut ćemo od najjeftinijih opcija. Po meni najbolja opcija trenutačno tu, od tih jeftinijih je Shane Duffy. Shane Duffy je trenutačno na cijeni 4,2, postotak mu je točno 20%, što je jako dobro, do sada 22 poena. Duffy igra jako dobro u prvoj postavi, jako je opasan na prekidima, pogotovo u toj igri glavom, ima i postignut jedan pogodak. Duffy bi vrlo brzo cijena mogla narasti na 4,3, pa ako ga nemate u ekipi, vrlo bitno bi ga bilo za uzeti u ekipu prije nego što mu cijena poraste. Raspored, već smo ga prošli kod Roberta Sancheza, ali evo možete još jedanput pogledat. Raspored je dosta mješovit, ali isto igrač koji se može rotirati i kroz klupu i kroz prvu postavu, s obzirom da je jako dobar ove sezone u fantaziju. Naredni igrač koji je dosta sličan po toj cijeni, Southamptonov Tino Livramento. Tino Livramento je na cijeni 4,1, cijena mu je također porasla od početka fantazija za 0,1 i slično kao i Shane Duffy, mogla bi mu vrlo brzo cijena porast na 4,2 kroz narednih 2 do 3 dana. Što se tiče njega, nešto malo manje od 10%, 15 bodova, da sad začuđujući clean sheet protiv Manchester City, što je veliko iznenađenje za Southampton i njihovu obranu. Ohrabrujuće
i mogu se nadat puno boljim rezultatima u narednim kolima kada imaju i dosta solidan raspored. Kao što možemo vidjeti, igraju protiv Wolvesa koji igraju dosta raznoliko, nakon toga protiv Chelsea, jedne od top 3 ekipe trenutačno za sad u Premier Ligi, nakon toga Leeds, Burnley, Watford, Aston Villa i Norwich, i može se tu očekivati i njegov možda i napadački učinak s obzirom da je dosta ofanzivan back, a i naravno možda još pokoji clean sheet. Tako da njih dvojica su vam jako dobre opcije po cijenama za sad od 4,2 i 4,1, ali vrlo brzo bi mogli narasti. Dalje, opet ćemo na Arsenal, ovaj puta riječ je o Benu Whiteu. Ben White, odnosno i Arsenalova cijela obrana, prošla 2 kola su se zapravo ustalili. Na desnom beku je Tomiyasu, stoperski par čine Ben White i Gabriel Magalhaes, i lijevo je Kieran Tierney, ali Tierney se tu vrlo često može ozlijediti pa može upasti i Nuno Tavares. Ali što se tiče Bena Whitea, prebacit ćemo se na njega. Vrlo bitno je da mu je cijena 4,4, pala mu je sa 4,5, postotak 11,8, ne miče se otprilike tu između 11 i 12%. Prošla 2 kola clean sheet, prošlo kolo 5 bodova, ovo kolo 7, prošlo kolo je dobio žuti, ovo kolo je uzeo čak i bonus point, što nije ni malo loše. Raspored smo rekli isto dosta dobar i jako dobra opcija po ovoj cijeni 4,4, ali vidjet ćemo koliko će moći Arsenal dugo igrati ovoliko dobro u obrani, s obzirom da su igrali protiv dvije ekipe od kojih se realno i ne smiju primati golovi u Premier Ligi, a riječ je o ekipi Norwicha i o ekipi Burnleya. Znači naredno kolo je pri njima dosta težak ispit kada igraju protiv gradskog rivala Tottenhama, tako da jedna jako velika utakmica za njih, i ako uspiju to pobijediti, čak možda sačuvati i mrežu da ne prime gol, bilo bi jako dobro za njih i naravno samopouzdanje i za trenera, a i za cijelu ekipu. Naredne dve opcije koje za sad ne donose puno bodova, nažalost, zato jer njihove ekipe ne igraju dobro, a imaju dosta povređenih igrača. Krenut ćemo prvo sa kapetanom Wolvesa, riječ je o Connoru Coadyju. Connor Cody je standardan član prve postave Wolvesa, dugogodišnji kapetan. Njegov problem je što on ne donosi rijetko više od 6 do 7 bodova na fantaziju ako Wolvesi uzmu clean sheet. Nije toliko opasan na prekinima, tako da ne donosi puno golova. Ostatak obrane, jučer su me totalno razočarali protiv Brentforda. Vidjet ćemo koliko Markal sad može, 4,6, s obzirom na one kriminalne greške gdje je radio glupe penale. Nije loša opcija, zato Cody koji je najsigurniji. Saiss je također izašao na polovremenu, tako da mi je Cody najsigurniji. Cijena mu je dalje 4,5, nešto malo manje od 7%. Nije loša opcija, a ako Wolvesi malo ustale obranu. Imaju iduće kolo Southampton, nakon toga Newcastle, Aston Villa, Leeds, dosta loš Everton, pa Palace, pa West Ham, pa Norwich. Ima bi ga u ekipi, pa neko kolo će sigurno uzeti clean sheet. Tako da nije loša opcija. Vidite, dosta jeftina obrana. Može se tu naravno baciti negdje i trend, pa se onda skratiti veza ili napad, ali trenutačno je trend u problemima sa ozljedom, odnosno ima bolestan, sad ne znamo točno u pitanju virus ili nije, ali trend je tu svakako must have opcija ukoliko ga želite imati u ekipi, ali ovo je neki moj sastav trenutačno, tako da bi ja ovo sastavljao bez trenda da trenutačno mogu. I ovdje bi išao iz Leedsa stoper, odnosno desni back stoper po potrebi, inače bi po trend da ima para za njega. Riječ je o Luku Aylingu koji je upitan ili u prošlom kolu izašao pred kraj utakmice protiv Newcastle zbog lakšeg udarca. Nadam se da će biti spreman i za naredno kolo, iako bi ga vjerovatno ostavio na klupi. Luke Ayling se kreće između 12 i 13%, cijena mu je dalje 4,5, ne donosi puno bodova, ali očekujemo od Leedsa da jednostavno moraju hvatiti tu i obrambenu i napadačku formu u jednom dijelu sezone, a njihov raspored od 6. do 10. kola je jako dobar. West Ham, Watford, Southampton, Wolves i Norwich, tako da nije nimalo loša opcija ako ga želite ili ostaviti na klupi ili rotirati s nekim u prvoj postavi. Ayling, kao što znam naglasiti na live, ima jako dosta dobru dugu loptu i zna se ubaciti iz drugog plana i naravno ide na napadački skok, tako da ni tu nije loša opcija ukoliko ga neki od njegovih suigrača pogodi, pa možda čak oni postigne gol glavom. Tako da to bi bila otprilike ta obrana. Sada ćemo se prebaciti na napad i na vezu. Prvo ćemo krenuti sa vezom. Krenut ćemo sa možda jednim i od najboljih igrača svijeta, Mohamed Salah, koji je igrao u izvanrednoj formi. Do sad 4 gola i 3 asistencije u prvih 5 kola. Cijena mu je 12,5, ponovo mu je pala sa 12,6 na 12,5, što nije nimalo loše za one koji ga hoće kupiti. Postotak mu se vrti između 55 i 58%. Trenutačno je na 55,5%. Velikih 50 bodova već za sad, što je jako dobro. Njega svako kolo bi imao u ekipi i naravno u prvoj postavi, nije bitno protiv koga igra. Iduće kolo imaju Brentford, nakon toga imaju dosta mješovit raspored, Manchester City, pa opet Watford, pa United, pa Brighton, pa West Ham. Nije loš raspored,
ali nije ni najbolji. Ali svakako bi ga imao u ekipi. Pritom Salah ponekad zna izvoditi kornere, naravno puca penale i moguće da koji put i uzme slobodan udarac ukoliko Trent Alexander-Arnold nije u igri. Tako da Mohamed Salah je stvarno jako dobra opcija. Naredni igrač bi bio isto jedan igrač koji je trenutačno upitan. Riječ je također o Leedsovom igraču Rafaelu Diasu-Beloliju ili Rafinji. Glavni problem što se tiče Leedsa je što nemaju kreaciju osim njega. On je igrač koji izvodi sve prekide, kornere i slobodne udarce. Jako dobar dribler, brz, zna zabiti gol iako nekad previše oklijeva. Trenutačno mu je cijena 6,5, a postotak se kreće između 16 i 17,5. Trenutačno ima problema sa ozljedom. Nadam se da će biti spreman za naredno kolo. 20 poena do sad ništa spektakularno. Prošlo kolo je zabio gol i uzeo bonus poen. Raspored smo već prošli, tako da Rafael Dias-Belolji i Rafinha uopće nije loša opcija po toj cijeni 6,5, a može se sastaviti stvarno jako dobru ekipu u vezi, a onda ćete vidjeti šta možemo i u napadu. Naredni igrač koji bi tu bio je Watfordov trenutačno najbolji igrač na terenu i najbolji igrač uopće. Riječ je o Senegalcu Ismaili Saru koji do sada ima 3 gola. Jako dobro igra Ismaila Sar, prošlo kolo je uzeo 15 bodova, 2 gola, 3 bonus poena. Sar igra na desnom krilu, jako brz igrač i odličan dribler. Prošli smo već raspored kad smo gledali Bena Fostera, ali evo Newcastle, Leeds, Liverpool, pa Everton, pa Southampton, tu bi se moglo donesti dosta bodova ukoliko će ekipa Watforda igrati kako treba. Sar može i asistirati jer jako dobro surađuje sa njihovim napadačem Emmanuelom Denisom i svakako bi ga imao u ekipi i nije nimalo loša opcija. Nadalje prebacit ćemo se na još jednog Arsenalovog igrača. Igrač koji se ustalio u prvoj postavi. Riječ je o Martinu Ødegaardu. Vidjeli smo sjajan pogodak njegove slobodnog udarca u prošlom kolu protiv Burnleya. Doneso je velikih 11 poena, do sad 16. 5,5, nije loša opcija upravo po tih 5,5 ukoliko se radi wild card, samo 1,5%, vidimo izvodi prekide, vjerovatno i kornere, raspored smo već prošli kod Bena Whitea, tako da vidite možete još jedan put pogledati, jako dobar raspored. Ono što moram naglasiti da je Arsenal ekipa koja varira i teško je procijeniti koga ubaciti u fantasy, maksimalno jedan igrač, dva su već onako rubno, ali po ovoj cijeni 5,5, Ødegaard je sad siguran starter, tako da može se probati sa njim i nije nimalo loša opcija ako se želi sastaviti najbolji napad lige. I ovdje je za kraj ostao, odnosno možete birati između dva igrača koje bi ja birao, riječ je o Žoti ili o Greenwoodu. Što se tiče Dioga Žote, trenutačno i jednom i drugom su cijena 7,7, Žota je na 21,3%, Greenwood na 18,9. Možda bi prije imao Masona Greenwooda s obzirom da se Roberto Firmino vraća u ekipu Liverpoola i onda je vrlo lako moguća rotacija. Tu su naravno i Divock Origi koji može upast i napraviti smutnju u par kola. Što se tiče Masona Greenwooda, istina ima teži raspored od Žote, ali vjerovatno je u boljoj formi i ja bi ga imao možda prije Žote. Mason Greenwood strašna lijeva i desna noga, podjednako šutira, njegov utjecaj jednostavno ekipu je jako dobar. Do sad je donesao 31 poen, nešto malo manje od 19%. Igra gotovo svaku utakmicu cijelu, Sancho mu se nije uspio nametnuti na poziciji, Rashford je i dalje ozlijeđen, prodali su Daniela Jamesa, tako da po meni nemaju jednostavno bolju opciju od njega. Naravno vidio sam i u prošlom kolu Lige prvaka kada su izgubili od Young Boysa, Mason Greenwood je ostao na klupi. Raspored nije toliko dobar, solidan je, igraju protiv West Hama, Aston Villa, to su sve osrednje ekipe koje mogu nanijeti štetu. Everton, Leicester, razmislio bi ili o Greenwoodu ili o Žoti. I naravno sad ćemo se prebaciti na napad. U napadu jednostavno nemate šta za izgubiti jer svi igraju fenomenalno. Krenut ćemo od najjeftinije opcije u napadu. Riječ je o Michael Antoniju koji je prošlo kolo preskočio zbog suspenzije crvenog kartona. Cijena mu je već pala sa 8,0 na 7,9. Pao je sa 51% na 31,5%. Do sad 39 poena. Igra jako dobro, odmoran je. Igrao je samo u Europa ligi kad je zabio gol protiv Zagrebačkog Dinama. Odmorio je ovo kolo, tako da za naredno kolo će biti jako dobar protiv Leedsa. Možemo pogledati njihov raspored, sasvim solidan. Leeds, nakon toga Brentford, Everton, Tottenham, Aston Villa, isto dosta zeznut raspored, ali Antonio u kakvoj je formi uopće nije naravno loša opcija i vjerovatno uz naravno Ronalda i Lukakua najbolja opcija na fantaziju što se tiče napadača. I sad ćemo se prebaciti na ostala dva napadača, naravno prvi je Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo na nešto malo manje od 44%, cijena mu je porasla na 12,6, prvo kolo 13 bodova, u Ligi prvaka
prvaka je već igrao protiv Young Boysa i tamo je zabio gol, nije igrao cijelu utakmicu, samo 70 minuta, što je jako, jako dobro. Dalje nije bilo tih penala, hoće li ih uzeti on ili Bruno, ali ja očekujem da Cristiano uzme te penale. Što se tiče rasporeda, već smo prošli kod Masona Greenwooda. Jednostavno da je Cristiano Ronaldo i morate ga imati u ekipi protiv bilo koje ekipe na svijetu, jer svakom jednostavno može zabiti gol. Kao i naredni igrač, vidite, taman 11,6, a koga ćemo drugog ubaciti nego Romelu Lukakua. Izvanredna forma, do sad je donesao 23 poena, nešto malo više od 31%, cijena mu je također narasla na preko 11,5, sad je na 11,6. Raspored, naredna 2 kola, dosta teške utakmice, naravno protiv Tottenhama i protiv Citya, ali vidite onda Southampton, Brentford, Norwich, Newcastle, Burnley, Leicester, pogotovo ako neće biti rotacije, jer nikako ne igra Chelsea dobro bez njega, morate ga imati u ekipi. Lukaku bi naravno trebao uzeti te penale od Jorginha, igra konstantno, u Ligi prvaka je također postigao pogodak, jednostavno Chelsea ne djeluje dobro bez njega. Kao što možete vidjeti, ovo je jedna jako, jako dobra ekipa u kojoj imate i Salaha, i Ronalda, i Lukakua, i Antonija, pa tu imate i Rafinhu, Sarr igra jako dobro, naravno tu i Mason Greenwood, obrana je dosta jeftina bez Trenta Alexander-Arnolda, ali to onda možete napraviti tipa na drugačiji način, izvadite Masona Greenwooda i ovdje Luka Aylinga, u obranu ubacimo Trenta Alexandera-Arnolda i tu za 5,4, odnosno ovdje možete za 4,6 ubaciti tipa nekog igrača, to bi moglo biti tipa, evo sad ćemo pogledati, ukoliko želite imati Trenta u obrani, naravno, po 4,6 ili manje, naravno, može se ubaciti tipa Alan, kojeg ćete naravno držati na klupi, ne vjerujem, Bisuma isto možda, te neke opcije, ali ja bi išao za sad trenutačno, može naravno Billy Gilmour ili Norman, Sissoko naravno ne smijem ga zaboraviti, ali ovdje za sad Mason Greenwood ili Jota i naravno u obrani Luke Ayling. Po meni. Eto, to bi bilo to za ovaj video. Koliko vam se video svidio, ostavite like, pretplatite se na kanal, podijelite video, jedan vrlo koristan video što se tiče fantazija i wild carda, bit će dosta sličnih videa i u narednom periodu. Zapratite nas na Instagramu i na Facebooku ako još niste, obratite nam se ukoliko imate kakvih dilema u vezi fantazija, sastavljanja ekipa. Naravno, zapratite našeg editora Najda koji odrađuje sjajan posao. Naravno, ne smijem zaboraviti, ukoliko želite kupiti našu majicu sa našim logom, javite nam se slobodno u inbox. I eto, to bi bilo to. Do idućeg videa, sportski pozdrav!